Aha, emergency Ghana TV so me do bibia so the emergency Ghana TV aye ne number 1 channel na enne awewo sem bi na ababe pie mu e wo fidiem ha se ye papa de na awewo sem abepie mu e wo MFK anim na sem ye papa de bae ne se na oye security e wo school bi eni ti anopa we dware eja ono nim se o kɔ adwuma na okoye ni bibia wie na oseja odiniti eyede to ko kakra na yawe fi himfa na yawe no aba ne so na enne obre ankasa 12 months nie a yawe no ba no so ntiafa ne se 1 year obre ankasa eni nti ohia moa de efi ya yen ho ntebusua yen nsem ma ne nkone nkohwe video no emma na story we die yawe hosem shane so so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section na as yen nsem ma ne nkohwe video Bachet saying Ado ma me frimpom Bachet fro saying Acho me da amu esiwa all right anopa ide na do nam ma me frimpom anope mama wa bedwafo nyina achi ma sama me zenam ne se me papa no ye adwuma wo Tama Roman school ti dakro no omo frede ye nhia se adan ayare aka no kwan so ti ye de ekofa ne de ne ko Southbound Hospital no mo transfer ko Cape Interbeto ti hono na doctor ehome no hwese de ahome ne tell se be ya obehu adekode gi so twa papa ni minim no the tube etumu maye na ohwa adekode ti ye ti ase ema ne ye maye ba okoye ba no se cancer ya hwe ebusua ne edwuma ye for the senka ombeye ye mboa na yetimi akoye second surgery na ama papa ne ahwa mbo mfiri baby amba ene sa no pe de asam abedan Lawson TV for say yesrem a mo hwe ye na mo ka ya asemi ebusua ne edwuma ye for no ya hwa mboa amba nti ye de asam obedan mo ka bi maye Osi o papa na oye adwuma wo school ben ya Pacho Roman school no ochira de anase no ye den ho no security e wo Roman school honom na yare no kwan ben na efa so amosi motifie mon ka bi nhye mo agya sorry no ho den wo kwa adwuma mo wo ha na school afra mo se mo papa yare o collapse ya na se kwan ben na efa so bai Pacho de bi na omo se omo hwesa de a ne home ne tie na oba onye sa na otie okay no home sen na I said obi te said ya asthma e won so a won ana se no otie so home sro emba na o papa o asthma Pacho de bi enti eba ne sen ma me from pemo e ho ne de yenim kwan ye fa so e ba ne sa enti school no mo de kwato o manim se bia hospital ne se ye be second surgery enti no mo mpe kakra na abusua so mpe bi nso so mo de kwato school nanim ma me from pom papa ni tu ana mo koye nso mbo bi emfiri ho amba e de no mo kan ana me nko unua nchen oba pa etisen onso ye fra osen se mo di school eni abusua na aba nti ye be se ye hu anamo amatu a abusua any school na moa mo a ene mo ha se ye mfre wo mo ene wo mo nkasa na mo be na mutu ko school mo ho ye ko school ho no ye di report ko e omo ka ten so ye show mo ni ga show mo ni sa mo bi amba Lawson FM mo de o school ni kasa mo fa report emra nti mo de ko ye de no mo kan omo ka ten so mbe frɛ he enda ya fra omo mfa ye ko ade chan ya fra omo mfa ye ko ti a hwe omo nim saa ye hu sem wo bi ahende ebrebe na yare bae e ba ye be se eja se eja te ha awreho sem a ewo mu ne se wono ana ode ne ho a wobetimi answer some questions na yetimi akọ school ne nchen ene o makasa na ene abusua di nkomo no mapesika na ede akwa surgery papa ntimi nkasa enti eja fa pen ma me che se wati ni suo sa eja ati ni suo ati papa fa pen ma me yare by how many chro ma me yare by how many years ni hey asemo baby ye adwuma se wadwuma ye ni eho techema ye hwe kwa pa bia ebetimi afa so e de aboa school ya ye kan kura e mission school eja peja chire camera no mame saying 12 months okay eja se oyare ye 12 months ni na utie ne home na se de home ni sitie
wo mic no wote Eja na wo yare dada na wo nyare nti eba ne sen churo gu ade no so ma me eba ne sen ana de obetimi achuro wantimi antwa no waye sign kakra akire me eba ne sen na wada o sorry na wo minim wuntimi home okay afi kasa na te ko 12 months na wuntimi nkasa ada na ja wutimi didi udidi fa wanum o minim o fa wanum aduane bia aduane be na atimi di pa 96. Chiro mame ewiase edin o ewiase edin se wa sorry a wo kwa adwuma yare bia mo no koduru adwuma mo se machia me ho ato ho woti nani ohome yensi so eja aduane be na atimi di rice ese emo ena eja etimi edie ne minimu ne sen na ese aye sen na esitie Mami from Masisi a tupu dani minim. Oh God. Intino na almost nka every month bi aso konko kwalebu. Interbetter for transfer omo de ne to enkran kwalebu na yekura na se ne kwalebu no mami from Puma. E to da na month ne so a na e den se obenya lole fe ne kra na ode akochengi tupu no. Nti anope kwa ebe moje free tupu no mo basa. Tupu na senka month bi okosesa no. Ko yi answer second surgery na abaso. Sese school si yemfi abusuan so ebusuano mami from Pambuan kakanka na eba ne nduru bebi anti ba ne so one ne tini ni ahodi nti eba oba ben a ne yire enu edidie ya eja ne yire a one ne tse dada na se yare ba ye ya na ono oba ne tena e pa one ne te hoda ne yire dada na ne Mami from Puma because say me introduce me yesa mo papa ba manya ne ntie se enye aja na wo mo Mami from Poye no kore me ye ne yiri nua ketwa na one mi sister ne di nkan ware ye e wo baba ba ko na eje bi tu kwan nti okoshe mu a bro ba na mi sister ne so aware ma be ma na efrim no so en de me sign ne watena nti baba ko na ne mi sister ne wo ye no so wo be ma ba ko eno ne baba ni free mu ti si oto no oni ba o bibia oni baba akokra bi kan na ne baba ba ko ni jai no serious na se eje ni babia wa asase so ena ne baba akopɛ na wa free mu no so ewo ba ako oba na be ma ona mo ne ba ye no serious eti eje abusuan wen pacho eje abusuan ne de sisi a wa uni makontu omo free da mi be se mi hu ba bi omo free abrodu nko na abusuan ni free me pacho ba ye ho ne ye akoti akokodo okay humia enamase eye eja o eja Fati Ahmed wasi ma me frimpom akranti wuhu nsem o enye easy o ade ache ade sa enra ma me bibi ba ha say ema enti e menya ye say ye client service Jennifer enra woti ni so wo fam ho te be mansu na so fe eja ni so wati ni so sa sound na me kasa ya say enye se bia ye bo aben bia na se bibio eja home no eja home for 12 good months eja sanwe no se na mehwa de peja bie na mehwe se de beboa no yi ade ni free ni kom wow ewiase mobo ewiase ya elder ewiase ya se we adwuma na wanya problem say adwuma moa abusuan so a ese yeboa tokuro pa edani pa ba minim elder serious erade serious ye bi so producer bra be hwe mic ne mame producer bra na be hwe mic ne mame na ye hu se de ade no esi ewo ne minimum no se de tokuro ne tie fa kofo mawe fa kofo na ye hu ni ye nti oba sa de we na bo ne minimum a wotimi didi fam no na ya na nsunsuanso oben no onya ho na emoja efiri mu ba efiri ni minim pacho ane na ontimi
ente ahoro ntim tofuo nte ehwa na also YouTube no na owuhuru no san edehye wo YouTube no na ohoro ekuro na ewo ne minimum no moja na abegine mu no na wasan no ma me surgery na yesen say na doctor here so be second surgery no me from poma oba kentene ho ma me na ma one so ma me me from poma doctor ne ka so be here 12,000 Ghana cedis yet 120 million and ama odihye te ha woti ni suo ne minimum wantimi nya hwe ma me from poma eja nya mfie sen eja tworo ma me onya mfie sen mufa pen ne paper ne ma no onya mfie sen peja chere camera no cameraman we eja nya sen 70 years if you share your son 70 years na oye security e wo school mu yare abebo school se da abusuan so ano na ne yire ame frimpoma ne yele ni mpodie nyame na yeda na se ke na no bana de kranke ye nti asempa se na ne ma mi ko echile akọ beba na ne ba na ewuda ho no ade ne yire ne so yare ame from akọ hospital ma doctor aka che ne so onchechire ne sa 2 months na fa report ne nkomo mo nti na ogusu a odi hudwuma ti ọkọ ma mi fie ya ma mi na eja ne ho se oba pleko pe na ne sister team friend se ne baba akutie friend se ma me kan hu bru oba ya ne be na danya ya ne ninyi na etu asam ne ho mu chinsuo bo adan ya ne ni so baba no bisa ansa no nsuo ne ba no oye na aju so opeja ne mu na wa sorry no odini sesi wa no webu ahwe ti we hu bibie bie mu ane se oti ne ni ane ho afoi na sen kama me no so condemn to grabu ngono so ko eja betina asase so for 70 good years eba wo ye betimo eba na frim wono so nana ba akopɛ ne ba ne frim 10 years ni utimu se eja to we esu a wo su nya yare nko a o wodi yawo ne yire one ne wo ya na still one ne wo ho no oh my goodness eje di yawo se de ni suo no esi sane eja manya ne nte se ebi mo send sika e de ma eja na mo mamodia se mo benya school no babia na eja ye adwuma no mompe school ni mame na abusuafo no so bi wo ho no mo a ye mfrefre wo mu nhwe so metimi akeka wo mo nsase na ye so ya pabi e de asoso a 12,000 Ghana cedis de ye ntimi nhwe o mo sika ne ba da be no be yesa adwi no me pacho date ni de omunya ne se scan beba ansa na omo edit date na mamo eti mesra mama ye nhwe na ye ne abusua ne no mpani ye ka se ye twen abusua kra enkosi aga abusua 12,000 Ghana cedis enye sika bia ebro so aye betimi ahwe ama eja atena se na wadi yawa edi akowuo 70 years eni da so ho edema no eti abusua mama ye mo eja there be yentimi ntina se entwa abusua mo de mo mpe school na mo ene abusua no but yenye de ye betimi ye famu de na ye famu aye papa eje din de sen eja atworo mame cheze sabio enya ne mani entini ni din ni full name krampo no wo mo ntimi nya mayen na ewiase obi be ka se na be wiase be ye den wo be wiase be som nyame ai eja kwade asori ya no atwiro ni nyina aka ho udin ene asori a wokọ ne ya boa 0247 Elda Mpacho Jemeso 0247 84 80 52 0247 84 80 52 number near MTN edini ye Charlotte Frempoma Crunchy mama ye moa ye papa abusua we eye agent ye ntimi nkase ye twen ama school no se bosome aso na bosome aso yi amane na mahunu abusua metimi die from 2,000 Ghana cedis me yi ebia free me yi so 2,000 Ghana cedis abusua enie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 abusua me yi me die 2,000 Ghana cedis yentimi hwe se eja e de fin se ya dabi utie ho me no wase a emu areho emu oya eja me ba cho full name no page ma menhwe na menhwe full name no udin no page kire camera no edin no we fa yawo
Yaujan ena okwa asori ben chiro mame awoyo asori ni din the same mame awoyo na me ba cho say asori ni the same ma ne so na kasa mame pa che asori ndi awoyo e wo fan abura jabankrum abura awoyo for we dear edamabam 12,000 Ghana cedis enye sika bia ebro so enye sika ebro so a yentimi enye Afisem atiefo ne ahwefo megimudi minim de yetimi ye 12,000 Ghana cedis matesu 2,000 aka 10 mama yenhwe na yemwa eja yenhwe na yemwa 0247 0247 84 80 52 0247 84 80 52 ena mintimint na abusia mintimint na se oba social media Lawson TV Ghana ewo Facebook ena Lawson 96.3 ewo YouTube se oba honom na obehwe se de eja wote so said went me homia one kasa uhubedjuru wahima leader was tomorrow is never promised ampa easy o eja kafra wate bema see the susa 0247 84 80 52 0247 84 80 52 number near MTN Charlotte Frempoma Cranche eno ene edia wo send sika na ebeba abusua yesi yemwa nipa ewo bra otiase elder ma Frempoma ha anopemira ho arho dem arho ewo asemi mu ne se wo ye adwuma na 12,000 Ghana cedis. Oh. Atorenchem say adwuma mu na tu no. Enye fie. We dear Roman for mutie me. Mo me yanka say okwa awoyo asori. Roman school na no oye security. One ebo ban e wo school ni muti we de Roman for mo me yantin free ho no. Ma sori ma de mo. Mo me yantin free ho no tete kra. No pa yada. Me ra ho. Ma Frempoma anya nko na ra ho. Sa wo hwe wo mo hwe program yi na wo muti a dodo na ayare ho spapai sane a wote hoi ni mfie ba bia wodun asem ne de ayare ho kra wo mu no se pa enidaso ben na wono ankasa wo e wona brabom yare no eda nchen po a nanika ene dien papai asem na ya na areho se yare pa ma sabe enipa anka unya asem a wobeka nanso ntumi nka papa wo hwe na anka asem yi nko nya nko be kirekire mo na kwan ben no obefa so obetumi a kirekire mu kasa ne mma home no a enipa nyina home fa ya hwenim ene ya num no ne home no ne yayi ato ne minimu yi edi kwan ofa so home ne ya ne minimu ya wo hoyi e wona home ne firi ba mia anya ene anka sa asem wo minti bi da o that is serious say yare pa tumi mani pa ko nyina ambemben so yi aya hometesem na no kura ne se Awurade moae na yentumi moa papa yi yetiefo no yahwefo adaroma ma Frempoma nyame hira wate ma hu se wadi kan sinsuo na wusi mu nso a yenso ye tra na wasa yenso ye bo wunchidom na ye bo a efise ade papa bi enipa ye na asase so no ekwan bia so no onya so akatua ende ma Frempoma se wasimu a menso so masim bi menso maboa 500 elder nyame nhira o maboa 500 efise elder nyame nhira o oyonko da ene oda oyonko da no da oyonko da no ono ne yaka bi ma no ohwe papa yi asetena ya moa no anyina mfiri mu a emoa enti yanso yebetumi aboa kakra na 0247 84 80 52 0247 84 80 52 edini ya Charlotte
Frimpoma crunchy. Mr. Mo Frimpoma no eye mbako ena emienu eni die mu a monhwe di ne mame na monya correction no eye mbako ena emienu said de be ya en confuse obi a o send sika ni bi e dia ba 0247 0247 84 80 52 0247 84 80 52 Madam se papa pa Charlotte Frimpoma Crunchy mafia menya ntie se ebi mo asende bi ye mobodi na ye na wo ma se sika ne 12,000 Ghana cedis ne ye hwehwe moma ye moa eja yaw na ye nkonkoye ne throat cancer no surgery no emfa ma no oni bi asem o mobo na ye wo hoi de woni me ekabo mu a ebetimi aboa eja mafia Vida AC Barima at the 100 Ghana cedis aba. Sarah Frina 20 Ghana cedis. Janet 30 Ghana cedis. Davi 70 Ghana cedis. Mohammed 200 Ghana cedis. Akosia Menu 500 Ghana cedis. Paulina Obeng 50 Ghana cedis. Felicia Donko 20 Ghana cedis. Grace Duncan 100 Ghana cedis. Comfort Trimesi 20 Ghana cedis. Deborah 20. Augustina Ado 50 Ghana cedis. Do Portia 20 Ghana cedis. Adam Ademu and so at the 50 Ghana cedis aba. Into yesterday ye tie for do for said ye ne dan say. Dia won sabe so mu bia wo de buy ye be som na ya da sebaya ye papa nso ehun betimi atono amen. All right, Augustina also o de 20 Ghana cedis aba oganyame nhira owners fashion ewo minim edin no no asfo minim say asafo anase de 100 Ghana edin no nyankopon ehun nyame onye okese papa me pacho yade na oka asemo je meka ne se yetiefo adofo adane den na mo hwe na mo dom na mo boa ema ye boa wona eni bie no minim se we die mo betimi ayama na broso eno nti menye me case ehu ba hu se mentana office na me tetetete because minimum pohyehe wa unhu kwan a obefa so a obenu munsuo ntimi mini ntesuo ntimi nya wo ho hwe na ye hwe ye papa opeso obowa anope oba emoje free mu ba metiwa miwia meni na mahwe kakra na medwane because ade na ehu nti etwa se yesre mo se de mo ye ne da no munye mayen se be ya ye papa nso betimi nya na hoto yesre mo ni de ye nim se mo betimi aye ama na broso abusia story we die ya we hosem mitie story no na awese gumi akasa ye papa bre nipa like certain things be wo hono ma unhu situation na obi komwa esa na owe aho ebeba ni se na ejuma a memi ye na bibia to me say at least mo de kakrampo a mo de be boa ye papa no so ehun se oh me yawe ye mpo no bebi a me ye ejuma no mpo ma ye de omo aboa me nanso mo de munya mo adwen se mo beboa na yemfa bibia nto nchebusia ye papa hia ye moa nti yesre si ye beboa no na ade a sisi aba ne sui na nke timi ayede at least ye so anu kakra de mana ne ni bede ni beji be mensu na se papa che se ade a ha no se oyede oti ne sui san se obre hey na oye complete kra no unhu anu na obabi atochima just imagine nyama obekom ntebusu ayemmoa ye papa nyemmoa ye papa ketu ebie nsua nyemmoa no na dachi bi wakase memma anase me de ma asem eba Lawson no menya anu yi eyawe wose ebusu anya o madwin so beboa school nso oye ejuma no so mo nso nya o madwin so bede on beboa eni nti na enne omodi aba be pie mu ewo MFK anim tebusu ayemmoa story we yeni ebe gusu edi echire because story we enye one day asem chane so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section na ase edi ameji so an catch mami
esi ene sin ebusua yɛbɛsan so edi nhyiamu ɛwɔ ha.